Yebo bafethu mangabe ungaka-subscribe la ekhaya ungabusasalela emuva nazi indaba ziyashisa bese siphethe cinzela ibutton leli bovu elibhalwe subscribe uphinde upress nayo ke bell kanye naleyo like button bafethu ungachithi isikhathi ngingene shiwo dabeni njengoba sibona lapha enkundleni zokuxhumana ukuthi ayikhona engathi ikhona inkinga ekhona bafethu engathi impela kunendoda edingakalayo lapha bafethu ke uvusi ke bafethu ube ungaqondana lapha ke wazodwa abantu engathi ke uhambe kukhona into engeyinhle kahle ayenze lapha kuzodwa abantu kuba bafethu kodwa ke ikhona ivideo la ngizoyifaka izolandela yazodwa abantu la sobekhuluma khona bafethu ichaza ngokwenzakalile bafethu sikhuluma nje lapha uzodwa abantu bafethu khala izinyembezi ke mayelana nalesenzo sakhe uvusi njengoba ke bemenzela konke emthengele nemoto izinto eziningi ke bafethu uzodwa uyazidalula kuyona le video ezelandela bafethu ngithi ithokozoleni Vusi angikusabi bengibheka ngiyoba angikusabi I've been quiet mara mamela la ayakufuna amaphoyisa and anyone ombonayo loyo fraudster yabona umncane I've been thinking about your future ukuthi I don't need to do anything I look like I'm crazy but ngiyakubona uyangifuna I have proof ukuthi where do you want me you are a fraudster I have a case against you I've opened it today anyone ombonayo guys I need uvusi alive like uyi fraudster like I can't believe ukuthi bembheka fraudster like why are you angry I've given you iphone oyisebenzisayo imali yami iphone oyisebenzisayo imali yami 20,000 yefone 20,000 yefone iwasi logqokayo ophoza ngalo iwasi ngithengele lona le 18,000 ama sneakers aphesheya Dubai USA Australia like you name it ipolo logqokayo imali yami I will give you my card uhambe uyothenga like angikusabi because you slept in my house for a year I pay everything amanzi ugesi ibond I pray lazini ngikhokhela yonke into so there's no way ukuthi ngiyakusaba angikusabi and for you uye kwa Audi using my name because you knew ukuthi i-Durban July I was gonna be driving by Audi then you used my contacts my connections wayozirepresenta kwi-Audi on ngegama lami igama lami usazolipepa igama lalogogo usazolipepa igama lami lokusiza ukuthi uye kubantu bakini abakudala bakuhlalise phansi bakusize bathi buyela kula ntombazana uxolise buyela nje whatever you took from that girl ibuyisele and ngicela lento busy ngayo lengikubophiselela cela ibuye kimi ngicela lento engikubophisele yona engengiyisho la engine proof ngayo cela uyibuyisele kimi hayi ngicela uyibuyisele kimi give me what's mine I'm coming for you and uzonya vusi uzonya asi celebrity man uzonya hayi ke bafethu akuphelanga isikhathi singakanani ke bafethu uzodwa abantu efake le video ukuthi ke uvusi uyadingakala bafethu kukhona iprize ekhishiwe ukuthi umuntu ozomthola uyayithola i-reward sikhuluma nje naye kuvusi lapha bafethu ube sefaka ivideo lapha enentombi yakhe bafethu bekhuluma lapha ngokuchoma noma ngokudelela ngazi kodwa ke bafethu uzozibukela wena ebese usiphawulela ukuthi wena mayelana nalolu daba nje lulonke uthini umbono wakho bafethu ngehlela lapha ngenzansi comment section na kanjani ke bafethu ungakhohlwa ukusubscribe na ivideo yalandela mina sengihamba mali nangu uyadingakala so sengilitholile nangu umuntu uzokwazi cela i-reward sifuna imali sicela reward